Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethelwa indaba ifika ngaso-ke isikhathi-ke iya ngokuya-ke ukubanzima-ke impi-ke phakathi kwabalandeli-ke laphana-ke bakhe-ke umthandi umfo kaManqele kanye nabakhe-ke abalandeli laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpungose. Le mpi nje isuka ngaye-ke laphana-ke ubaba-ke osemdala-ke laphana-ke endimeni yomculo maskandi-ke ubaba-ke uThwalofu kanye naye-ke laphana-ke u-Ayanda Msweli-ke laphana-ke owazi kakhulu ngokuthi-ke usho-ke laphana-ke ey'hlelweni zalo-ke laphana-ke ezomgwaqo mbukeli-ke. Le mpi-ke isuka nje ngokuthi-ke ubaba-ke laphana-ke uThwalofu-ke usekhulume-ke amagama-ke angamahle-ke i-interview yawuyena laphana-ke u-Ayanda Msweli-ke kwabese-ke ukusuka kwayo-ke impi mbukele. Ake ngususe-ke nangu-ke umlandeli wakhe-ke laphana-ke umthandeni-ke umfo kaManqele ezwisa-ke ukungenami kwakhe ngamagama-ke aphume laphana-ke kumlandeli-ke wakhe-ke uKhuzani-ke ongumhlaka wani-ke ohamba phambili ngempela laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana mbukele. Nansi-ke ividiyo yakhe-ke ubaba waphansi lena-ke emsinga-ke wakaButhelezi. Nansi-ke ividiyo yakhe mbukele bese-ke wena-ke uyahlala laphana-ke ezazi comment section uvo lwakho mbukele ukuthi ngabe-ke olwakho uvo luthini ngalo-ke lolo daba lwakhe-ke umthandeni-ke nabo-ke abalandeli bakhe laphana-ke uKhuzani. Siyabonga. Yewe mhlaka wani msuzenza i-champion wena la TikTok yokukhulumela uKhuzani sunyanyisa wena. Awumkhuzi ngani lo Msweli obekade eyohlekisa ngomthandeni kube le nkulumo akayivezanga lena ugcine ngokuyikhuluma kangabe sayithumela kulabo TikTok. Ngabe ikhona into ebheke kuyo. Ngiyanicela ayibani nomqondo ungathi abalandeli bakamthandeni abanomqondo ukusichaphela-ke lokho namfana. Kusidakelwa nje lokho kushoyo. Abantu abangenamqondo ubani unomqondo uwe wakutshela ubani uma wakho mzwane ezathi unengqondo wena noma ubona labantu abakubhuqayo bakubhuqa kama bebhuqa ngamagama ethu. Siyamlandela-ke thina umthandeni asimazi futhi ukuthi uyilento nina okumele nihambe nihlekisa ngayo. Bekumele nikhuze uMsweli njengomuntu omdala nimhloniphayo nina ngoba niyayazi imisebenzi yakhe akayenzayo. Thina sazi lutho ngaphandle ukuthi nje samjwayela ukuthi asitshele ngetraffic emgwaqeni. Uma ukuthi uyaphatha ibhakede ehambe siza lo muntu akamsiza usuke emsiza ngoba ethanda. Abaningi abantu kunama-gift of the gifters eSouth Africa. Baningi abantu abasiza abantu abashelwa abahluphekile abayizindandane abakaze bayixambukele kumaskandi bese kuthiwa abahlonishwe umuntu omdala ubengafanele ayenze lento akayenzayo. Ngitshele nje iqiniso ubengafanele ayenze lento akayenzayo. Uma ngabe ezoyifaka kumaskandi uzowuthola-ke phela punchline nje wamaskandi uzowuthola uma uphapha ubephapha lo babehleke enzani yena. Hayi kahle uNamsweli nawe wena bakutshela iqiniso. Bakukhohlisa nje abakutshela into okuyiyo.